Abazalendo bamaze gushyira ahagaragara itangazo ryamagana ibikomeje kugenda bigaragara, aho ryamagana ibikorwa bikomeje kugenda by'umwihariko bishimangira ko aribo bari gusahura ibikoresho bimwe na bimwe, ndetse nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bitangazwa, murabizi ko twagarutse ku nkuru zivuga yuko abazalendo bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare, ndetse abazalendo bakaba bakiwe n'abanyagihugu benshi nk'uko amakuru atugera bivuga. Aba binjiye by'umwihariko muri ibi bice rero bya Uvira nyuma y'uko umutwe wa M23 uherutse gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko wamaze kuva muri iki gice. Ariko kandi nyuma yo kuva muri iki gice hakomeje kugenda havugwa amakuru agendanye n'ubujura ndetse n'ubusahuzi. Uruhande rwa leta ya Kongo rwashinjije M23 kuba barasahuye ibi bikoresho cyangwa se ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ndetse twanabigarutseho mu nkuru zacu zagiye zitambuka. Uyu munsi rero hongeye gusohoka inkuru zivuga ko abazalendo rero bakomeje ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'ubujura, ariko kandi mu itangazo ryamaze kugenda rishyirwa ahagaragara n'abazalendo bari hano muri Uvira barashimangira yuko rwose atari bo bari gukora ibi bikorwa. Mu itangazo ryashyizwe abona rero n'abazalendo mu mugoroba wo kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 18/0/2026 bagize bati abazalendo cyangwa se ururero ry'abazalendo turamagana amakuru ndetse n'ibinyoma bikomeje kugenda bikwirakwizwa ku mbuga ngurukanabumenyi bivuga yuko abazalendo aribo bariko bariba cyangwa se barasahura ibikoresho. Ati umwansi duhanganye niwe yakoze iri bara ndetse n'abamushyigikiye. Abazalendo ubu bariko baragenzura ibi bice byo muri Uvira ndetse umutekano umeze neza. Abazalendo kandi basoje muri itangazo rigufiya bavuga yuko bashimiye ubutegetsi bwa Kongo bwongeye kubahereza ibikoresho bigezwe ndetse bigomba no kubafasha gucunga umutekano. Bashimangiye ko kandi bagiye kunga ubumwe ndetse bagafatanya n'ingabo zo kwa Cyambarantama cyangwa se zo kwa Ntarushatsi mu rwego rwo kugira ngo birinde ko umwanzi azongera kubinjira ndetse azongera by'umwihariko no kuba yabacamwe ibice. Bagize bati turaza gukomeza ubufatanye ndetse dukomeze duhuze imbaraga twunga ubumwe dore ko uturwanya wese ari umwe. Ibi bivuze nyuma y'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu mujyi wa Uvira by'umwihariko muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, avuga ko habaye ibikorwa bikomeye cyane byo gusahura ndetse no kwangiza imitungo y'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo by'umwihariko zivuye rero muri uwo mujyi mu ijoro rishya rero kuri iki cyumweru tariki 18/0/2026. Nk'uko ayo makuru kandi abigaragaza, abarwanyi ba Bazalendo basanzwe rero bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR bahise rero by'umwihariko batangira ibikorwa byo gusahura ndetse no kwangiza imitungo mu buryo bwatunguranye kandi bwahungabanyije bikomeye cyane umutekano n'ituze by'abaturage. Gusa bamwe rero mu Bazalendo bo barabihakana, nubwo bihagaze bityo ariko kandi ibigo ndetse n'ahantu byibasiwe by'umwihariko n'ibi bikorwa birimo rero hoteli Suzana ndetse n'ahitwa Telenova, inzu ya Honorable Justin Bitakwira kwa Muhimbwa ndetse hamwe n'ibigo bya DGM ndetse na LOSS nk'uko bigaragara ndetse na CPP DGM. Mbere yaho kandi abarwanyi babanje gusahura ikigo cya Ofida giherereye ahitwa za Kavimvira, aho rero bafashe ibikoresho bitandukanye birimo ameza, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu mirimo ya buri munsi. Ndetse ariko kandi amafoto akomeje kugenda kwirakwirwa ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana bamwe rero mu bakomeje gutwara ibi bikoresho. Umwe rero mu baturage bo mu mujyi wa Uvira wavuganye n'itangazamakuru yatangaje agira ati twababajwe cyane nuko M23 ivuye muri uyu mujyi kuko bari baraduhaye amahoro n'umutekano nyuma yo kuhava. Bavuga ko rero byakozwe mu kubariza ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wazalendo bahise baza maze batangira gusahura ndetse no kwangiza imitungo y'abaturage, bari kurasa icyo bahuye nacyo cyose. Yakomeje asobanura ko kandi ayo makuba yatangiye rero kugaragara ku misozi ihanamiye umujyi wa Uvira mbere yo gukomereza mu gace ka Kavimvira, aho rero abarwanyi bagiye bagura ibikorwa byo gusahura ndetse n'iterabwoba bikomeza gushyira ubuzima n'imibereho y'abaturage mu kaga. Ibi byabaye kandi byongeye kuzamura impungenge zikomeye cyane ku mutekano mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice biwukikije, mu gihe abaturage bakomeje rero by'umwihariko gusaba inzego
inzego zibishinzwe gushyira imbere kurinda abasivile, kubungabunga imitungo yabo ndetse no kugarura ituze rirambye muri aka gace kamaze igihe karangwamo amakimbirane ashingiye ku mitwe yitwaje intwari irimo abazarendo, FDLR ndetse n'imbonerakure z'u Burundi zavuzwe ko zitozwa n'ishyaka riri ku butegetsi ngaha mu Burundi rizwi nka CNDD-FDD. Ibi kandi biriko biraba mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kugira ibyo asaba, aho yumvikanye avuga yuko rwose ingabo za MONUSCO arizo zikwiriye kuza zigacunga imipaka, ariko ntigeze akomoza ku bigendanye no kuba izi ngabo by'umwihariko zacunga umutekano muri Uvira. Ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uherutse gutangaza ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu butumwa buzwi nka MONUSCO zigomba gushyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda kugira ngo rero icyo gihugu kizere umutekano, maze ashyira ku ruhande igitekerezo cyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu munsi kandi hongeye no kugaragara amakuru avuga ko FDLR ndetse n'imitwe y'abazarendo bongeye guhabwa ibikoresho bya gisirikare bikomeje gutiza umurindi uyu mutwe, dore ko uyu mutwe by'umwihariko ushinzwa kuba rero waragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iki gitekerezo cyagarutswe rero mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yegeranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, aho rero yashimangiye ko kuba MONUSCO iri hafi y'umupaka bizafasha RDC n'akarere kose kugera ku mahoro arambye. Yabwiye abadiplomate ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC gikomeye, ariko ko by'umwihariko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere. Yongeyeho ko kandi leta zunze ubumwe za Amerika zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko MONUSCO yagombye rero kwifashishwa mu gukemura impungenge z'umutekano mu karere. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko kandi ntiyongeye kurya umunwa ku bigendanye n'umutekano w'igihugu cyiwe, aho yumvikanye avuga yuko inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko zizakomeza gushyira imbere mu gucunga umutekano w'abarundi ndetse n'ibikorwa byabo, maze ashimangira yuko buri wese by'umwihariko agomba kuba maso ndetse akaba ijisho rya mugenzi we. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko atazareberera umwanzi aho ava akagera, ahubwo azakomeza guhangana n'uwo ari we wese, maze yongera kumvikana avuga yuko ingabo ziwe ziri maso ndetse ziteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo amahoro n'ituze n'umutekano bibashe kuba byaganza mu gihugu cy'u Burundi. Si ubwa mbere kandi Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira ndetse no gushimagiza ingabo ziwe zizwi nka FDNB, maze aza no kuvuga yuko ubu ngubu ibigendanye n'umutekano by'umwihariko bikwiriye kwitonderwa, ndetse kandi u Burundi bukwiriye kwita ku kibazo kigendanye n'umutekano kuko mu mwaka utaha bazinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakomeje agira ati MONUSCO yifashishijwe kugira ngo rero ijye hagati ingabo zitagira uruhande rero zibagamiyeho zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda n'uw'u Burundi ndetse no muri RDC n'u Rwanda, rwakwizera ko rero utazaterwa Kongo ikongera kubona amahoro igatangira rero ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Yakomeje avuga ko kandi bidashoboka gutangiza ibiganiro by'amahoro muri EDC hatabayeho agahenge, aho rero by'umwihariko ingabo zashyirwa rero hagati y'impande zihanganye kandi abarwanyi bagasubizwa by'umwihariko mu buzima busanzwe. Yanasabye ko MONUSCO kandi yakongererwa imbaraga kugira ngo ishobore gushyira mu bikorwa rero iyi gahunda nk'uko bigaragara. Amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu 2025 ku ruhare rwa Leta z'Ubumwe za Amerika yasabaga gusenywa kwa FDLR kubera ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe n'uyu mutwe w'iterabwoba, ariko kugeza ubu leta ya RDC ntiyabashije kubahiriza rero icyo gice cy'amasezerano, kandi ingabo zayo hamwe rero n'iz'u Burundi ndetse n'abarwanyi b'abazarendo bakomeje gukorana na FDLR mu gihe rero bahanganye n'abarwanyi ba M23. Ibi bigaragaza ko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye atashyigikiye icyemezo cyo gusenya FDLR, ahubwo yizera ko rero MONUSCO ariyo by'umwihariko gisubizo cy'umutekano mu karere, mu gihe rero amakuru atandukanye avuga ko abarwanyi benshi ba FDLR bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora kandi kuri iyi ngingo hari amakuru akomeje kugenda avugwa yuko mu misi ishize abasirikare bamwe na bamwe bagiye bahungira ku butaka bw'u Burundi bagiye by'umwihariko boherezwa no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse abandi
banasubizwa ku butaka bwa Kongo banyujwe mu kiyaga cya Tanganyika nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi izi ntambara zikomeje guhindura isura ndetse no gufata indi ntera mu gihe abategetsi hirya no hino mu isi bakomeje gushaka inzira z'amahoro ndetse n'uburyo rero by'umwihariko ibintu bishobora kuba byakongera gusubira mu buryo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nanzurire kuri iyi nkuru ivuga by'umwihariko kuri uyu mupilote kazi w'umukobwa nk'uko bikomeje kugaragara. Umwe mu bapilote bakomeye cyane ni Kapiteni Mwiza Ariane umaze imyaka 10 atwara indege za gisirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF. Yagaragaje ko ari amahirwe akomeye cyane kuba igihugu cyarahaye urubuga abana b'abakobwa kandi kikabatinyura gukora imirimo ubusanzwe yafatwaga nk'iy'abagabo. Aganira na RBA ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda, Mwiza Ariane yagaragaje ko kuba rero umupilote muri RDF ari umukobwa byamusabye gukora cyane kuko rero imyumvire y'uko rero hari imirimo abagore batashobora itaracika burundu. Ati nizera amasomo ajyanye na siyanse ndetse ngira amahirwe by'umwihariko ndanayatsinda neza njya mu gisirikare cy'u Rwanda mpagera rero nihaye intego mbere na mbere yo gukora neza ibyo rero nsabwa kandi cyane kurusha n'abasaza banjye. Murabizi ko rero iyo uri umwana w'umukobwa hari ibintu uba wumva utashobora uzikora nka basaza bawe, ariko iyo wihaye intego urabikora kandi ukabikora neza nkabo. Avuga ko mu myaka 12 amaze muri RDF bimusaba rero guhora yihugura kugira ngo abashe kuba rero umusirikare w'umupilote mwiza. Ati kuba umupilote mwiza rero n'umusirikare mwiza byose biruzuzanya. Kuba rero umusirikare mwiza bigusaba kugira kwitwara neza, hanyuma rero kuba umupilote mwiza byo bisaba guhora wihugura mu masomo yo gutwara indege kuko rero ikoranabuhanga rikoreshwa rihora rihindagurika. Icyo nshimira RDF ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nuko cyahaye amahirwe umwana w'umukobwa n'umugore yo gukora ikintu cyose bifuje, haba mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego, mu masomo ya siyanse, mu by'imari ndetse n'ahandi, haba mu kubyiga ndetse no mu kazi usanga muri abakobwa, kandi ni ikintu dushimira cyane igihugu cyacu. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Kabera Simoni yavuze ko umusanzu w'abagore n'abakobwa mu ngabo z'u Rwanda ari ntagereranywa. Ati uruhare rwabo rutuma inshingano za RDF zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu bigerwaho kandi mu buryo bwiza. Nka Kapiteni Ariane kuba rero atwara indege za gisirikare bivuze ko ashobora gutwara n'izindi, kandi ni ikimenyetso kigaragaza ko abakobwa bafite ubushobozi. Iyo mirimo kandi bayikorana na basaza babo, aho rero umwe abayoboye mu gutwara indege undi rero amwungirije. Kapiteni Mwiza kandi avuga ko afite intego yo gukomeza kwiga byinshi mu gisirikare ndetse no kugira uruhare mu kurusha rero gutinyura abana b'abakobwa ku buryo rero umubare wabo uzava kuri 7.5% uriho mu ngabo z'igihugu bakaba benshi, kuko rero ari umwuga mwiza kandi nabo rero bashoboye. Kapiteni Mwiza Ariane yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF muri 2013 aza kuba umupilote w'indege za gisirikare muri 2016 nyuma yo kubyiga mu ishuri Nyarwanda ry'Akagera Aviation School. Uretse gutwara indege za gisirikare kandi imbere mu gihugu, Kapiteni Mwiza muri 2020 yanakoze nk'umupilote wungirije mu gutwara indege za gisirikare z'ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bwa ONU muri Sudani y'Epfo, bugizwemo n'abarimo rero abapolisi ndetse n'abasirikare b'u Rwanda nk'uko bigaragara. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Mbifurije gukomeza kugira umugoroba mwiza by'umwihariko ndetse n'akazi keza kaba karimo. Nizere ko iki cyumweru mwabashije kugisoza neza, gahunda zanyu zabashije kugenda neza. Kuri bo bitakunze ngo bigende neza ko babyifuzaga, twizere ko iki cyumweru tugiye gutangura gahunda zizabasha kugenda neza. Mwese mukomeze kumererwa